Pemirsa ngeninin uger-uger pinih anyar indi kendaraan ganjil genap, sani digelis kemargiang ringgala sane jagirauh, paiketan saking kepolisian Kanton Raja Kemargiang sosialisasi. Kewedar irike pemargin ganjil genap wantah metetujon ngewatesin pengrauh pengunjung ring genah destinasi wisata, sejroning nambakin klaster anyar COVID-19. Manut Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danu Putra, pemargin sistem ganjil genap puniki wantah metetujon untuk nguatesin pengrauh pengunjung ring genah wisata. Mangde nenten kosek sani sepisanan nambakin pengelola klaster anyar COVID-19. Cutatnyane PPKM Kanton memargi ring Bali. Ganjil genap puniki wantah motsahe nguatesin krama, mangde nenten mepupul ring genah minekadi nuju pantai Kute. Manut Kapolda Putu Jayan ugar-ugar puniki boye jemeratin krama, nanging wantah ngatur pengrauh pengunjung ring genah wisata. Ugar-ugar anyar inucap pinake kewijakan pemerintah pusat, anutin kanan ring wewidangan soang-soang. Punika mawinan kedulurin pemargin uji coba ring Provinsi Bali sanik rencana yang pacang kelaksanayang ring Kute Miwasadur. Nanging wantah memargi ring selantang margi sanes sampun kejan tenang, sahe nyabre gala sanes cara miwara di Teke Mantan. Anut ring pengerencana ganjil genap ngawit kemargiang ring tanggal selai September warse kali tali selikur. Rau mangkin Kantun kelaksanayang sosialisasi sinambi nyantosang embas jani surat edaran Gubernur Bali. Nganinen indek petugas sani kesiagayang ring margi sani sampun kejan tenang, wantah metetujon antuk nureksain pemargin ugar-ugar anyar inucap. Bali Pos Nguningayang.